Sarajevo je grad, po svemu, evropski grad. Ni najveći, ni najmanji, ni najljepši, ali ni manje zanimljiv od najljepših. A opet je to grad sasvim svoj, onaj što se po mnogome izdvaja od ostalih. Bezmalo jedinstven po svojoj istoriji i njenim znakovima u savremenom njegovom biću. Danas isto tako osoben, prepoznatljiv, pamtljiv i lako i rado svakom namjerniku i slučajnom gostu što ga je pohodio. I duga bi i za slušanje bi priča bila o svemu onome što je u Sarajevu drugčije nego igdje. A ovdje nam je samo o jednom govoriti, o specifičnoj konfiguraciji tla i urbanoj organizaciji grada, o načinu na koji radni ljudi GRAS-a, Sarajevskog gradskog saobraćajnog preduzeća, odgovaraju svojoj teškoj zadaći. Kako stvoriti najoptimalniju gradsko-saobraćajnu komunikaciju između svih dijelova ovoga tako neobičnog i karakterističnog grada? Kako stvoriti uslove da gotovo 600.000 žitelja šireg gradskog područja stigne lako, udobno i brzo iz jednog u bilo koji drugi dio grada? Kako povezati grad saobraćajnim krvotokom bez koga bi jednostavno prestao da živi? Kako sa ovih brda, iz brdskih gradskih naselja i prigradskih zaselaka stići u grad? Kako iz ovoga grada sa gradom zajedno stići u red modernih svjetskih gradskih i saobraćajnih organizacija? Na ta pitanja i takve zadatke nikada nije bilo jednostavno i sve je teže odgovoriti. A postavljeni su i pitanja i zadaci još prije više od 100 godina. 105 ima od vremena kada je na zagonetku prvi put odgovoreno djelom. Zatim je u za tramvaj neosvojive prostore Sarajeva došao njegov mlađi brat, autobus. Grad je išao do u nedogled, tramvaj ga je u stopu pratio. Gdje bi on posustao, stizao je autobus. Gdje nije mogao ni autobus, dospio je minibus. I tako redom. Tramvaj, autobus, minibus, žičara za Trebević, pa trolejbus, pa kosi lift. GRAS je krvotok, vezivno tkivo tog razuđenog i razgranatog organizma, tog velikog Sarajeva. Sarajevo se ne može i najvjerovatnije se neće moći u dogledno vrijeme pohvaliti metrom, ali zato ima ono što u Jugoslaviji nema niko. A pitanje je ima li iko u svijetu 6 vrsta prevoza. I, što je zaista impozantno, u slučaju hipotetičke potrebe, gotovo svi stanovnici grada mogli bi se tokom jednog radnog dana prevesti vozilima GRAS-a. Jer GRAS dnevno u svojim vozilima nudi Sarajevu preko 500.000 voznih jedinica u tramvajima, u autobusima, u minibusima, u trolejbusima, u žičari, u kosom liftu. GRAS trenutno ima u svom voznom parku 477 vozila. Onaj ko bude jednom pravio temeljnu biografiju o GRAS-u i njegovim prethodnicima, sve će samim zlatotiskom tiskati. Pa ipak, jedan koji bi mogao biti paradigma svih njihovih uspjeha, svakako je organizacija saobraćaja u Sarajevu i po okolnim planinama u vrijeme održavanja 14. zimskih olimpijskih igara. GRAS-ovci tada naravno nisu mogli prevoziti do olimpijskih planina cijeli svijet koji se zatekao u Sarajevu februarskih dana 1984. godine. Ali su zato bili izvanredni domaćini svojim kolegama iz svih krajeva Jugoslavije koji su ovamo pohitali da Sarajlijama pomognu, da Sarajevu i Jugoslaviji svi zajedno obraz osvjetlaju. I jesu. I GRAS kao izvršni organizator prevoza i vozni park iz svih krajeva zemlje. I ono što je najvažnije, ljudski faktor bez kojeg ništa nije ni krenulo, niti bi moglo biti dovršeno. Da zajedno ljetuju u organizaciji svoga preduzeća, da odu na Teferić u njihov restoran Vidikovac,
Grasov restoran na vrh njihove Trebevićke žičare, u restoran uvršten među 10 najboljih u Jugoslaviji u 1989. godini. A Grasovci kažu da je danas još bolji. Ljudi su to, zdravi ljudi, zdravog duha. Jer valja stići ovaj grad, ovo lijepo Sarajevo, valja sustići. Već 105 godina se Gras i Sarajevo sustižu i prestižu, jedan drugog vuče naprijed, jedan drugog opominje kako vrijeme prolazi i ne vraća se, jedan drugog grade i dograđuju. U posljednje vrijeme, kao da grad pomalo uzmiče Grasu, kao da je Gras posustao u ovoj zajedničkoj trci, bez obzira na sav napor što ga njegovi radni ljudi ulažu u nastojanje da bude vjerni pratilac svega novog u svome gradu. A grad kao da se je ponešto uzjogunio pa se na Gras slabo osvrće.